Kani gade ka Pati CCTV. Kajing ko Black Eye Football jong ka Independence Cup Maulas Nai ke Bashipho ke bala pelong da kaseng Maulas Nai Football Sports Association. Haka khandreu terik menta urisau kala poi se ka bakutno. Hadin bala pendep ya kajing khon ni ka final ke bala long hapadang ka kanhon Friends 11 Football Club ke bala perem no ya ka kanhon Nong Hali Sports Club da Argol Lanot. Haka ni ka sing ka kanhon Friends 11 Football Club ke bala job kalayora ya ka nam do nalo ka trofi kalayoru ya ka kusnam da ka pisa ka bakot silak tingka. Kat baga kanhon Nong Hali Sports Club ke Balawan Baar kalayora ya kasong pisa 10,000 tingka. Hak je lang sam kusnam hak ni kasing laidon lang ru Menteri Sarkar bakmi katna Sports and Youth Affairs Uzenet Sangma bolong kongsan kat bau MLA kani katha ba Julius Darphang bolong sumbot kongsan. Giwai pat kibalai don lang hak ni kasing kentop UMDC ka sorong kham ba penya sing CM usorda jong ni kasnong ba Louis Mujai bat giwai. Kani gade ka Pati CCTV.